umunsi tugiye kubagarukira ku mateka ya Fabrice Shema Ngoga, perezida wa Ferwafa, kandi hari amakuru menshi ashimishije ku mateka ye, ibyo yakoze muri yo kuyobora Ferwafa n'ibyo amaze kugeraho mu buyobozi bwe. Fabrice Shema Ngoga ni muntu ki? Fabrice Shema Ngoga ni umuyobozi w'umupira w'amaguru n'ubucuruzi mu Rwanda. Ubu ni perezida wa Ferwafa. Umwanya yatorewe kuva kuwa 30 Kanama 2025, manda y'imyaka 4. Yatowe ku majwi 51 kuri 53. FIFA nayo imugaragaza nk'umuyobozi wa Ferwafa uriho. Mbere yo kujya muri Ferwafa yari amaze imyaka myinshi ayobora AS Kigali, aho yabaye perezida kuva muri 2019. Mu gihe cye cya AS Kigali yegukanye ibikombe birimo Peace Cup ya 2019 na 2022. Ibikorwa yakoze mbere ya Ferwafa, usibye umupira w'amaguru, Shema afite amateka mu bucuruzi n'umuyobozi. Yabaye CEO wa Africa Media Supply, yabaye chairman wa Gasabo Investment Company. Yize farumasi nyuma akora masters muri International Business muri Oklahoma Christian University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yigeze kuba International President wa GCI Rwanda muri 2010, ndetse aba GCI International Vice President muri 2011. Ibyo yakoze muri AS Kigali, ubwiza bukomeye bw'amateka ye mu mupira w'amaguru nuko atinjiye muri Ferwafa nk'umuntu utazi imiyoborere y'amakipe. Yari amaze igihe ayobora AS Kigali, yari yaragize uruhare mu iterambere ryayo no gutsindira ibikombe. Hari n'abamuvugaho ko yari umuyobozi washoboraga gushishikariza abakinnyi, urugero harimo amafaranga y'agahimbazamusyi yashyiragaho nyuma y'imikino batsinze. Ibyo amaze kugeraho nka perezida wa Ferwafa, nubwo amaze hafi umwaka umwe gusa ku buyobozi, hari ibintu by'ingenzi byamaze kugaragara. Icya mbere, gushyira imbere iterambere ry'umupira w'amaguru. Mu gihe yiyamamarizaga Ferwafa, Shema yavuze ko ashaka ko haba impinduka nini mu miyoborere n'iterambere ry'umupira w'amaguru, ndetse ko hariho n'abafite ibikorwa by'iminsi 100 ya mbere. Yashyize cyane imbere iterambere ry'abato, ubunyamwuga, ibikorwa remezo, imiyoborere myiza, kuzamura amarushanwa no gushaka abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Gahunda yo guteza imbere impano z'abato. Mu Kuboza muri 2025, Ferwafa yatangije gahunda y'imyaka 2 FIFA Ferwafa Talent Development. Intego yayo ni ugushaka no guteza imbere impano z'abakinnyi bakiri bato mu buryo bwa gahunda ihamye. Shema yavuze ko iyi gahunda ishobora gufasha guhindura imikorere y'umupira w'abato mu Rwanda. Guteza imbere umupira w'abagore. Mu gihe Shema yatangiye kuyobora Ferwafa, yongereye ibihembo muri Rwanda Women Super Cup League. Ikipe yatwaye igikombe yahawe amafaranga miliyoni 20 zivuye kuri miliyoni 8 zari zisanzwe. Nanone imikino yatangiye kugaragara kuri FIFA Plus, bituma umupira w'abagore w'u Rwanda ugera ku bantu benshi hanze y'igihugu. Kuzamura umubano na FIFA. Kuwa 19 Nzeri 2025, Shema yahuye na perezida wa FIFA Gianni Infantino i Rabat muri Maroc. Baganiye ku iterambere ry'umupira w'amaguru, iterambere ry'abato, ibikorwa remezo, ndetse n'ubufatanye hagati ya FIFA na Ferwafa. Yinjiye muri komite nyobozi ya Sekafa. Kuwa 7 Gashyantare 2026, Shema yatorewe kuba umwe mu bagize Sekafa Executive Committee. Ibi ni ingenzi kuko bimushyira mu buyobozi bw'umupira w'amaguru mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'iyo hagati.
kwitabira ibiganiro mpuzamahanga n'iterambere ry'umupira w'amaguru. Muri Kamena 2026 Shima na Ferwafa Secretary General Boni Mugabe bitabiriye muri 2026 FIFA Executive Football Summit Miami, aho abayobozi ba FIFA n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi baganiriye ku hazaza h'umupira w'amaguru. FIFA Forward, iterambere ry'abato n'ikoranabuhanga mu mupira. Mbere y'uko atorerwa kuyobora Ferwafa, abantu babiri bari muri komite nyobozi ya Ferwafa, Rurangirwa Louis na Ngendahayo Vedaste, bakiriye komisiyo y'ubujurire bw'amatora basaba ko kandidatire ya Shema iseswa. Bavuga ko urutonde rw'abakandida rwemejwe hadakurikijwe neza amategeko shingiro ya Ferwafa. Icy'ingenzi ariko nuko ibyo byari ibirego. Ubujurire mu gihe cy'amatora ntabwo bivuze ko Shema yahamwe n'icyaha. Amaherezo kandidatire ye yarakomeje kandi aratorwa. Shema Fabrice ni umuntu wavuye mu buyobozi bwa ekipe ya AS Kigali ajya ku rwego rwo kuyobora umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange. Iby'ingenzi biranga ubuyobozi bwe kugeza ubu: AS Kigali, Ferwafa, FIFA, Sekafa. Kandi ibintu byagaragaye cyane mu buyobozi bwe ni iterambere ry'impano z'abato, umupira w'abagore, ubunyamwuga, gukorana na FIFA no kongera uruhare rw'u Rwanda muri Sekafa. Ngibyo ibintu bigaragaza imiyoborere ya Shema Fabrice mu gihe yaramaze ayobora Ferwafa.